There comes a time when we heed a certain call. Okay, Busunya de ye ban kranza. Na me ba be surprise me na nabi. Me ba be chia. Ago. Busunya ye ma mu nyina afisi apa. Na ye fato. Na pume. Me ya ba yankra. Oh yantana se. Oh dapi. Ya kwana. Ebi ejuma kakra bi ewa hanom. Na bae na. Sa. Awa design. Aye. Wo ye. Ya frozen. Ajiwa. What do you say? What do you say? I didn't feel it. Urafi. Na mi shira wate. Mbinyi ache wate. Bio. Ya ba ya de wa ha. Wa hu. Na bibi ka kire me say mento ade me chew. Wa hu. Ti meto emo ene anwa me de ba na afi asun oso wadi wate nti me to ade sa me de be chew why we dey wuni me be ya ade na wa ha na me de bro why nti me to emo we dey isua bet isua nso fa na sa why nyame ba mu anyi bebiri aka ho why eza hu mpanyi ni biem oh there be Pienso a fe son azana me no awo this ya mi wa bre enye hwe nyame be ma wa hoden wate nyame be ma wa hoden wate nti we de eye mfumu me ma kuru we so da bet me bae na bisi me fa emo ne anwa mechew why nti me bechia wo why na me su nhira why na me beje wo nsam su nhira nti be hira me ana hira me hira me amen Oisha baby. Amen. Uni me na o bepe. Nyame kira. Amen. Musu me ba ni eto na ile. Okay. Oto su miensa enye nine. Ni refi. Bebe su. O be ka ni fie. Ni mama wanyi ni ba wadi o Ya de se ye kura me ya kafra ka kwa fu mi nyina ye fu mi ye why o ba na be kwa ma why oboko oboko nti ye be chia o ye san kwa no why nti ye de nyame jaw why nyame so nhira bibiri why nyame ka ho nti ye da se why nti ye bra o mo ne anwa wate amenka ho okay ya wi bazo tunamenchi kakra na wako o ya kwanwa ya free sunyani o ya free sunyani ne bae kamentra o chen kakra o be mesa ba ba hwe why usu di ne eden usu ajiwa on timba ba hwe why Jadi me ba betena wo nchen amentra wo nchen kakra oi Panti Busunya be hira me me ye panti Busunya me nyo sa ti amesi nyame san hira wo be o sisi dia wa bere ndia wo we de men sele kwan ye kwan wa why Sinja ele ese me unim ho pa wo
Da ko ba befo akọ. Why? So we ko. Enti ya be sere kwan. Why? Ya men ka ho. Why? Na on sam mo ahoden. Why? Auntie William. Wonim no won. On the okrum ha ya. Okrum ha ya. Oba okrum ha ya. Ahia no wo. Why? We dey be sere kwan. Why? Ya men ka ho. We kakaka ho. Sisi angona mo na di jeni eni meko. Aha, fa we su to jeni ni mako. Enti ya ni amija why? Aha, daddy, ya mi shira mu nyina.